DOO, Truhla malina. Bavim se svim i svačim, znači bavim se uvozom ovih respiratora. To je vrlo jednostavno. Platim jedan $3.000. Prodam ga ovdje u Bosni za $50.000. To je znači za mene bezvrijedno, nije ništa. Otvaram isto sebi apoteku, na primjer, bit će mizerne cijene. Kafetin će biti 6 maraka, buhač će biti 10 maraka, grah će biti trešnja, veoma kvalitetan, 8 maraka, grede za krova bit će 1 metar 10 maraka, cimenat 11 maraka, znači cijene će biti ekstra dobre. Isto usput se bavim, otvaram sebi agenciju, sve pod ovijem DO Truhla višnja. Ili Truhla malina, otvaram agenciju za vožnju za hač. Znači, kod mene će hač biti, koji bi realna cijena bila 1.500 maraka. Naprimjer, uzimaju, naprimjer, oni 5.000 maraka. Kod mene će biti hač za samo 3.000 eura. Znači, bujrum, dođite meni. Znači, ja se bavim svim i svačim. Isto imam ekstra dobar lijek protiv koronavirusa. To je meni isto dobro došlo da uništim opoziciju. Znači, dobio sam para, nje neće biti. I otvorit ću sebi usput uz DO Truhla malina, otvorit ću sebi isto društvo jedno ekstra fino za zaštitu insekata. Tu će se isključivo ja baviti zaštitom muha, običnih muha, da napomenem. Muha govnara, njiha obavezno moramo zaštititi i što više da im se proizvede, jer govana je sve više u nas i tako to. Zaštitu smrdibuba, zaštitu komaraca, krvopija, posebno nije savske, što komarac ima po 300 kila jedan. Ja ne lažem, ja samo istinu govorim. Znači, taj komarac, u njega ti je samo oko ovoliko. Evo, ovako mu je oko. Znači, 300 kila dok je mal. Usput ću gledat da se u tom sklopu tog društva da uništimo ove pčele. Mada je 1000 govana, a jedan cvijet pčela ode na taj cvijet. I ja sam protiv pčela, da se pčele obavezno moraju uništiti. Što više pesticida, da se pršće i vode, da se zemlja zagadi. A dok je isto 1000 cvjetova, jedno govno, ova moja muha govnara, ona iđe na govno. Tako znači da se naročito više ideš ulicom, gradom, da se sere po ulice, gdje ti god navre na umpane, ima pravo da se sere. Sranje ljudi, spas je u sranju. Toliko pozdrav od mene i od moje nove firme. Pozdrav.